Om Swastiastu, titiang niwayan Hariko Wahyuni, sani mangkin titiang jagi nagingin indik wangun krune. Inggih puniki materi saking kelas 10 SMA inggih. Ring wangun krune puniki wenten petang soroh sani jagi titiang telatarang. Sakewanten sedurung nyane titiang jagi latarang dumun napi nike krune. Inggih, krune punika wantah pupulan suara utawi wianjana sani sampun meduwe artos. Sani mangkin nganutin wangun yani krune puniki kepah dados pat-pat. Pinekade krune lingga, krune tiron, krune dwilingga miwah krune polah. Inggih, dincapang titiang ring krune lingga. Krune lingga puniki wantah krune sane kantun melalung sapunika. Sane kebaos melalung puniki krune sane durung poleh pawawah. Pawawah puniki luwire wenten pengater, seselan, miwah pengiring. Krune lingga manut wandan nyani punika kepah dados limang soroh. Sanika pertama krune lingga awande, krune lingga kalih wande, krune lingga tigang wande, krune lingga petang wande, miwah krune lingga limang wande. Sanika pertama krune lingga awande, sane meteges utawi sane kebaos wande punika wantah kecap. Utawi yening rerahang ring bahasa Indonesia pateh sekadi suku kata. Dados nyane krune lingga awande wantah krune lingga sane akecap utawi kata dasar yang terdiri dari satu suku kata sapunika. Yening rerahang imbe krune lingga awande inggih punika yeh, be, duk, bok, miwah sani lianan. Sani kaping kalih wenten krune lingga kalih wande utawi krune lingga duang kecap. Puniki wenten imbe nyane sam, pat, ra, re, ba, ti, ge, sit, miwah sani lianan. Sani kaping 3 inggih punika krune lingga tigang wande utawi telung kecap. Puniki wenten ring imbe nyane ring krune purnama, wenten lascarya, wenten sumage, celagi, miwah sani lianan. Nah, sani mangken krune lingga petang wande utawi petang kecap. Imbe nyane kali asem, lili gundi, kati bangbung, kali mayah, miwah sani lianan. Nglantur ring krune lingga limang wande utawi limang kecap. Imbe nyane kati wawalan, kali sasuan, kati mumulan, miwah sani lianan. Punika yuwawu ngeninin indik krune lingga sani mangken titiang jagi nglantur ring krune tiron. Nah, krune tiron sareng krune lingga melianan nggih. Yening krune lingga punika durung poleh pawawah sani mangkin krune tiron puniki sampun poleh pawawah utawi wewehan. Nah, pawawah puniki wenten tetiga. Wenten sane kebaos pengater, wenten seselan, miwah wenten pengiring. Ring krune tiron puniki taler preside wewehan puniki preside kedadosang asiki utawi kegabungang wenten krune lingga sane poleh pengater lan pengiring. Nenten ge asiki-siki manten. Pengater manten, pengiring manten, sakewanten taler wenten sane poleh mengkekalih pengater sareng pengiring. Sane mangken titiang jagi latarang sekesiki nggih. Kawitin titiang saking pengater. Nah, pengater puniki sane konsep kapertama sane patut elingan nggih punika pengater megenah ring arep. Sekadi anake sane ngater sampun pastike patut pisan megenah ring arep sane keater sapunika. Pengater puniki megenah ring arep krune lingga. Pengater wenten metegepan pisan, wenten mekudang-kudang pengater, wenten pengater en. Nasal puniki pengater dados nyane krune lingga nyane krune lingga sane poleh pengater
an puniki krunelingga sane poleh anuswara nggih. Nglantur wenten pengantar ma ka sapapi miwah sanilianan puniki. Titiang medweling ring idenani pamiarsa yening nyurat pengantar punika patut ke surat A maka sapa punika patut ke surat A sakewanten kewacen kadi punika contohnya nih pengantar ma boleh krona lingga jalan dadosnya nih mejalan puniki tetap ke surat majalan sakewanten kewacen mejalan iki talar wenten imbe ke jagor sesukat pemargi miwah sanilianan. Lanturang titiang ring seselan. Nah, seselan puniki megenah ring tengah krona lingga. Sakewanten wenten pengecualian seselan puniki megenah ring arep krona yening krona punika yening krona lingga punika kekawiten antuk suara utawi vokal. Seselan puniki wenten wantah papat wenten seselan in, el, miwah, Imbenyane wenten krona lingga surat boleh seselan in. Nah, in puniki megenah ring wianjana es pantaraning aksara sane kapertama miwah aksara sane kaping kalih wenten es wenten u dadosnya nih surat boleh seselan in dados sinurat. Puniki pengecualian sane iwawu nggih wenten krona ucap. Ucap puniki kekawiten antuk suara utawi vokal dadosnya nih seselannya nih megenah ring arep. Kadi punika ucap boleh seselan in dados inucap wenten krona sumeken wenten telapak gerigi. Nah sapuniki iriki sampun wenten krona lingga miwah seselannya nih kadi punika. Nglantur ring pengiring nggih. Pengiring puniki sekadi anak ngiring pastike megenah ring ungkur utawi diduri nggih. Pengiring puniki wenten mekudang-kudang sapuniki wenten pengiring ang, in, a, en, ing, miwah ni. Imbenyane sekali puniki. Kruna lingga jemak boleh pengiring ang dadosnya ni jemakang. Elingang pengiring puniki wenten ring ungkur kruna lingga nggih. Lebeng boleh pengiring in dados lebengin. Jagor boleh pengiring a utawi puniki nggih. Kesurat tetap kesurat a sakewanten ke ucapang nggih. Jagor boleh pengiring dados jagure kadi punika. Nah, puniki wau ngeninin indik kruna tiron sane mangken titiang jagi nincapang ring kruna dwi lingga. Nah, kruna dwi lingga wenten kruna dwi sareng lingga. Dwi puniki kalih lingga puniki dasar. Kruna dwi lingga kruna lingga sane kaping kalihang. Terus sane kruna lingga sane keucapang kaping kalih sapunika sane kaping kalihang punika keucapang ping kalih. Kruna dwi lingga puniki wenten limang soroh, wenten kruna dwi samelingga nggih. Kruna dwi samelingga kruna lingga utawi kruna dwi lingga sane keucapang apisan sampun medue tegas. Imbenyane kruna gede keucapang ping kalih dados gede-gede punika ngranjing ring kruna dwi samelingga. Bajang-bajang, tua-tua, cenik-cenik, putih-putih kadi punika. Nglantur ring kruna dwi maya lingga. Nah, kruna dwi maya lingga punika metiosan sareng samelingga yening iwau samelingga ucapang apisan sampun medue tegas yening ring dwi maya lingga ucapang apisan durung medue tegas utawi artos. Imbenyane kupu-kupu yening kupu punika ucapang apisan pastike durung medue arti. Yening rerehin ring kamus wenten arti kupu sakewanten yening kaping kalihang dados kupu-kupu wau kruna punika medue tegas dadosnya ni kruna kupu-kupu ngranjing ring kruna dwi maya lingga sakali punika. Nglantur ring kruna dwi sematra lingga. Inggih riki wenten kruna sematra kadi punika. Yening ring kruna dwi sematra lingga wenten
Pewahan ngucapang vokal ring kruna lingga nyane. Imbe nyane kruna seledet. Kaping kalihang dados seledat. Wenten vokal sane meuwah. Wenten a kruna lingga seledet punika saking vokal e wenten meuwah ke vokal a, ke suara a nggih seledet. Kruna kecos dados kecos. Kruna toleh dados toleh kadi punika. Nglantur ring kruna dwi purwalingga. Nah, puniki wenten kruna purwa. Puniki kata kuncinya nggih purwa. Purwa nika meteges arep, ring arep. Dados nyani kruna dwi purwalingga. Kruna lingga sane wandan nyani ring arep kaping kalihang. Imbe nyani lelima sesate tetani miwah sani liana. Sane kaping untat inggih punika kruna dwi wasana lingga. Puniki wonten kruna wasana nika meteges ungkur utawi ring duri. Dados nyani ring kruna dwi wasana lingga wenten wenten kruna lingga pulih pengaterpa raris kecap nyane ring ungkur punika kaping kalihang. Imbe nyane kruna ketel. Kruna ketel laris pulih pengaterpa raris kecap nyani ring ungkur kaping kalihang punika ketel kecap nyani ring ungkur wantah tel terus nyani peketel sapunika. Wenten kruna kebiar dados pekebiar wenten kenyit dados pekenyit kadi punika. Nggih dumugi karesep lantur ring kruna polah puniki wantah kruna sane pulih anuswara. Sane mawasta anuswara nika wenten pat nggih wenten en, en, eng. Nah, anuswara en puniki ngobah aksara J, C, S. Imbe nyane kruna jakan dados nyakan, cokot dados nyokot, saip dados nyaip kadi punika. Nah, lantur ring anuswara em. Nah, ngobah aksara B, B, W. Imbe nyane pancing dados mancing. But dados but kadi punika. Nah, lantur riki ring anuswara en. Ngobah aksara D miwah D. Imbe nyane tad dados nadad, duduk dados duduk kadi punika. Sane kaping untat anuswara eng. Nah, puniki ngobah aksara K, G sareng H. Imbe nyane kandek dados ngandek, gut dados gut kadi punika nggih. Nah, sapunika iwau ngeninin indik wangun kruna sampun titiang telatarang dumugi ida dani pamiarsa proside ngresepang titiang una sampuro yening wenten penelataran titiang sani iwang utawi atur titiang sani iwang inggih puputang titiang antuk paramesanti. Om Santi 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 Om.